Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Rubavu aho inkuru ifite umutwe ugira uti yatawe muri yombi ku nshuro ya gatatu afatanywe litiro 350 z'inzoga zitemewe. Hitiyaremye Fidele wo mu murenge wa Rubavu akarere ka Rubavu yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano nyuma yo gufatanwa litiro 350 z'inzoga zitemewe. Iyi ikaba ari inshuro ya gatatu. Bapfa kwita Jean Baptiste umwe mu baturage mu mudugudu wa Rurembo avuga ko guca izi nzoga no guhana bihanukiriye abazikwirakwiza mu baturage ari byiza cyane kuko zihungabanya umutekano haba ku bazinywa bikanagera no ku batazinywa bahohoterwa n'abazinyoye. Ati ari nziza leta ntiyazibuza abaturage bazibuzwa kuko ari mbi kandi natwe tuyibonera ku bazinyoye ubona bahindutse basa n'abatakigira urutangira mu mikorere n'imivugire yabo bateza urugomo haba mu miryango yabo mu baturanyi no mu bo basangiye tutavuze n'indwara zishobora guteza kubera ibyo ziba zikozemo. Kuzica mu baturage ni ngombwa cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Harerimana Emmanuel Blaise yabwiye Imvaho Nshya ko uyu mugabo yigeze gufatanwa inzoga yengera muri imwe mu nzu ze hashize umwaka acibwa amande ya miliyoni imwe kuko ariko amategeko ateganya afatanywe litiro zirenga 1500 naho yazengeraga harafungwa bagira ngo birarangiye afungura ahandi mu yindi nzu ye rwihishwa yogeraga akanacuriza izo nzoga. Ati twatunguwe no kongera kumufata ku nshuro ya gatatu kuko hari hashize umwaka afashwe agacibwa amande angana na miliyoni. Ku ya gatanu Gashyantare 2025 we n'umugore we barongera gufatwa bazenga ku makuru twari duhawe n'abaturage kuko twagiye kumufata araducika afatwa umugore we nubwo acibwa amande n'ubundi ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. None nyuma y'iminsi ine yongera kuzifatanwa aribwo polisi yahitaga imuta muri yombi. Kijyanye no kuba abafashwe bahanwa ariko bakanakomeza yavuze ko bahindura uko bakoraga bagira amayeri menshi. Harerimana yagize ati turabakurikirana ahubwo baba bafite amayeri menshi bakoresha kuko no mu tubari iyo tubimenye tujya kuzikuramo tukazangiza ariko kuko abaturage baba babona ngo zihendutse bakomeza kugorana kuzimaramo burundu ariko ntituzawema kubakurikirana. Yasabye abaturage kujya batungira agatoki inzego zaba iz'ubuyobozi cyangwa iz'umutekano abenga bakanagurisha inzoga nk'izi zitemewe kubera ububi bwazo kuko ziba zenze mu bintu bivangavanze mu by'ukuri utamenya ibyo ari byo uzirebye gusa kuko ziba zitukura zitujuje ubuziranenge zitizewe kandi abanyarwanda bagomba kunywa ibyujuje ubuziranenge. Anavuga ko nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ku bufatanye n'inzego z'umutekano bafashe ingamba zo gukomeza ubukangurambaga buhoraho bagaragaza ububi bw'izi nzoga banakumira ibikorwa n'icuruzwa ryazo mu baturage ariko ubifatiwemo agakurikizwa amategeko agahanwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yavuze ko uyu mugabo yafatanywe izi nzoga zitemewe n'ibikoresho yafashishaga mu kuzikora birimo n'isukari n'ibindi. Ati izi nzoga z'inkorano zizwiho kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abazinywa aho bamwe bibaviramo kumera nk'abataye umutwe bagakora ibyaha by'urugomo hakaba n'abagira ingaruka ku mubiri nk'icurama ry'umusatsi n'izindi. Yakomeje agira ati polisi ntizigere yihanganira uwo ari we wese wishora mu bikorwa nk'ibi bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage no ku mutekano rusange. Ati niyo mpamvu dusaba abaturage gutanga amakuru ku bucuruzi bw'izi nzoga zitemewe bakanareka kuzinywa kuko bigira uruhare mu kwiyongera kw'ibyaha by'urugomo no gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Hitiyaremye Fidele ufite imyaka 43 agatura mu mudugudu wa Rurembo akagari ka Byahimu mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Mena official turacyari mu makuru ari kugenda avugwa hano mu Rwanda. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyamasheke n'ubundi ni mu ntara y'Iburengerazuba aho umusaza w'imyaka 60 bikekwa ko yahurishije umuti wica imbeba. Ngirinshuti Andere wo mu karere ka Nyamasheke yitabye Imana nyuma yo kunywa umuti wica imbeba aho bikekwa ko yahuye nyuma yo kuribwa n'ikiryabarezi. Byabereye mu mudugudu wa Rwinkuba akagari ka Gashashi umurenge wa Karengera. Tariki ya 5 Gashyantare 2025 nibwo ubuyobozi bw'umurenge wa Karengera bwahawe amakuru ko uyu musaza w'imyaka 60 yanyoye umuti wica imbeba.
icyo gihe yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Karengera, agezeyo bamwohereza ku bitaro bya Bushenge, ari naho yaje kugwa mu mpera z'icyumweru gishize. Hari amakuru avuga ko uyu musaza yanyoye umuti ugamije kwiyahura nyuma yo kuribwa n'ikiryabarezi ibihumbi 250, yajya mu rugo gushaka andi miliyoni 3 agasanga umugore we yayimuriye mu bundi bubiko atazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera Bigirabagabo Moise yabwiye Igihe ko umuryango wa nyakwigendera ntacyo wigeze utangariza ubuyobozi ku cyateye uyu musaza kunywa umuti wica imbeba. Ati ibiryabarezi ntibihari, icyari gihari twagifashe mu kwezi gushize. Ubutumwa twaha abaturage ni ukwirinda kwiyambura ubuzima kuko ubuzima butangwa n'Imana ni nayo ibwisubiza. Ikindi tubasaba ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora, bakirinda kwitega ibyo batavunikiye. Icya gatatu ni uko bajya batangira amakuru ku gihe. Umurambo wa nyakwigendera kugera ku wa 10 Gashyantare 2025 wari ukiri mu bitaro bya Bushenge. Reka dusoreze amakuru yacu kuri ino nkuru igira iti abakora ubucuruzi hagati ya Goma na Rubavu bikubye kabiri barenga 30,000 ku munsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko nyuma y'aho umujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe wa M23, abambuka umupaka muto uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 30,000 ku munsi, bavuye ku bihumbi biri hagati ya 14 na 15 bambukaga mbere. Iyo ugeze ku mupaka wa Petite Barriere muri iyi minsi usanga hagaragara ibihumbi by'abaturage bakora ubucuruzi hagati y'umujyi wa Goma n'uwa Rubavu, bakomeje ibikorwa byo kwambutsa ibicuruzwa byabo birimo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi. Meya w'umujyi wa Rubavu Murindwa Prosper yabwiye ikinyamakuru Igihe ko nyuma y'aho umutwe wa M23 ugenzurira umujyi wa Goma, ubuhahirane bwakomeje ndetse bunarushaho kwiyongera. Ati ubu tuvugana umwuka umeze neza, abaturage bo mu Rwanda bose bari mu bikorwa byabo, ariko bajya no guhaha muri Kongo barangura cyangwa abajya gucururizayo, ariko abanyekongo nabo barinjira mu mujyi wacu bagataha amahoro. Ubu rero akarere kongeye gushyuha mu mijyi, abantu ni benshi, ariko igishya kirimo ni umubare w'abanyekongo bagenda mu mijyi ya Gisenyi nabo babaye benshi. Yakomeje ashimangira ko urebeye ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere bigaragara ko umubare w'abambuka buri munsi wikubye kabiri ugereranyije na mbere y'uko habaho ibibazo by'umutekano muke mu mujyi wa Goma. Ati ku mupaka niho bigaragarira cyane kuko imibare y'abinjira n'abasohoka yariyongereye cyane. Nko kuri Petite Barriere abantu bari kugera hafi ku 30,000 ku munsi, mu gihe mbere bariya byari ibibazo batarengaga 15,000. No ku mupaka munini naho abantu bariyongera nubwo ho hatanyurwa n'abantu benshi nko kuri Petite Barriere. Yashimangiye kandi ko n'amakamyo y'imizigo ari kugenda, nyamara mu minsi ishize warasangaga ari menshi muri parikingi, bigaragara ko atinda gusohoka mu Rubavu. Murindwa yavuze ko mu mpamvu ziri gutuma abantu biyongera ku mupaka w'u Rwanda na Goma harimo kuba umupaka usigaye ukora amasaha menshi kuruta mbere ndetse n'umutekano uri Goma. Ati icyo dutekereza icya mbere ni uko umupaka w'u Rwanda na Kongo usigaye ukora amasaha menshi kuruta mbere. Burya mbere hari harashyizweho amasaha yo kugeza saa 9 gusa z'amanywa. Ibyo bisobanuye ko abantu batangiraga kwitegura gutaha mu ma saa 7 cyangwa saa 6 bagakora amasaha make. Yakomeje agira ati icya kabiri ubwo turavuga ibyo tumvana abaturage bacu bavayo ni umutekano mu mujyi wa Goma. Bakundaga kutubwira ikibazo cy'umutekano, ikibazo cya ruswa nyinshi, ahantu hose bagenda bahagarikwa bakwa amafaranga n'inzego za leta, ariko uyu munsi baragenda bagasanga hari umutekano bagakora amasaha menshi kuko ubu umupaka uri kugera saa 12 z'umugoroba ugikora. Ku birebana no mu buhahirane hagati y'umujyi wa Goma na Rubavu nyuma y'uko yigaruriwe na M23, Murindwa yemeza ko bihagaze neza cyane ko umubare w'urujya n'uruza wongeye kuzamuka. Yagaragaje ko uretse ibiribwa kuri ubu hari n'ibindi bicuruzwa byinshi biboneka mu Rwanda bitaboneka i Goma, birimo nk'umucanga n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi biri kujyanwayo ku bwinshi. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Tubibutsa kugira ngo nyamuneka mukande subscribe ahangaha
kugira ngo amakuru yose agezeho uzajye uhita uyabona kandi uyabonere ku gihe. Ikindi nanone ndakwibutsa kugira ngo ukande no kuri like, hanyuma utwihere na comment hasi bigendanye n'amakuru tuba twakugejejeho. Komeza ugire ibihe byiza cyane rero, bye bye.